kumpipa te ni na bungyat sunem numei ahongkik huan Elisa in atapa hi damsak numei kianga tho in la nang le na in kote na om thei na mun wa vakial tai tadi un to pan la akial akesak ngal a hiai gama kum sagi sung kial akeding achi hi huchi in numei athowa pathian mi pa thugen bang in ahi a in kote to Philistia te gam a kum sagi avakial tai uhi kum sagi ahong ki veinung in hichi ahong hi a huai numei Philistia gam apan akik no na a ina alongyen ding in kumpipa azuan hi kumpipan mi pathian mi pa sikha Gehazi ahopi a Elisa in thil thupi ahi teng hon hil di ve achi hi asisa mi khat ahin sak non thu kumpipa anahil lai takin hichi ahong hi a ngain atapa hin sak non numei in a in le alo kumpipa kyanga ahong ngien hi Gehazi in katopa kumpipa o hiai numei ahi atapa Elisa in ahin sak non achi hi kumpipan numei adot le ahil hi huchin kumpipan heutu khat ase saka ama ting alo le thil piang ting tan in hiai gam apot khiak san pan tuni tan ating tuni tan ating peki penon vek un achi hi Elisa le Syria kumpipa Ben Hadad Damaska Elisa aho a Syria kumpipa Ben Hadad achi ana hi pathian mipa hiai ahong ve chi in ahil u kumpipan Haziel kyanga thupiak to in la kumpathian mipa hopi ding in va ho in la kachinat na apan kahoi khenon thei diam topa honadot sak le achi hi ama hopi ding in Haziel akwan a thil piak ding Damaska a thil hoi chiting sangong saw somli puakhop atoya ama a avading a natapa Ben Hadad Syria kumpipa in nachin na apan kahoi khenon diam chiding in nakyanga ke ahon sol hi achi hi Elisa in akyanga painon in la akyanga na hoi in khenon nama ke achi vachi in hima ale atak takin bel asinge nge ding chi topan hon thei sak hi achi hi huchi in ama adia zum huai khop in Elisa in a en sal ge gu a huchi in pathian mi pa akapta hi Hazael in bangziak a katopa kapahia achi hi amana donga Israel swante tunga na thil hoi lo hi ding kathai ziakina hi akul te u nahal dia atangwal te u namsau in na that dia atanu neu chik te u te na pai zan dia naw pai lai nu mei te u na pik kek ding achi hi Hazael in ke na sikha uilal tak in hiai thil thupi hi thei ding ka hi ma a hia achi hi Elisa in adonga Syria te tunga nahong lal ding chi topan ahon thei sakhi achi hi huchi in Elisa kyang apan apota apu kyanga apaita hi aman Elisa in bang hon hil a achi hi aman na hoi henon na tham ding chi in ahon hil achi hi azing in hichi ahong hia puan sa pi khat ala a tuya adia a amai ahu saka huchi in asita a asikin Haziel alalta hi Juda kumpipa Jehoram Israel kumpipa ahap tapa Joram kumnga alal kum in huai lai in Jehoshaphat bel Juda kumpipa ahi Juda kumpipa Jehoshaphat tapa Jehoram alalpan hi alalpat lai in kum som thum leni a upa ahi a Jerusalem kum gyat vai ahom hi ahab in kote bang in Israel kumpipa te lampi atona ahab tanu zi in anei hi huchi in topa mitmu in thil hoi lo pi ahi hi himale topan asikha David ziakin Juda gam ahi senuam ki a aswante tan in khonwak nei sak gi anachiam tak ziakin Adam lai in Juda te tung a Edom te ahel wa
wa kumpipa ding akibol to atung wa kumpipa ding akibol tom uhi huchin zaira kang talai teng to joram a ho hi zanin akisakhia a ama edom tele akang talai tung awa heu tu te avaswal ta hi huchi in mi te apu anin te wa atai uhi edom te tu ni tan in juda te tung a hel lai u huai hun ma in libna aleng ana hel sam hi Jehoram tanchin dangte le athil hi teng juda kompita juda kompipa te khang thubu te a akigel keimo huchi in Jehoram api pu te kyang a imuta api le apu te laka David khopi avoiwa asikin atapa ahazia alalta hi juda kompipa ahazia Israel kompipa ahap tapa Joram alal kum som leni kum in juda kumpipa Jehoram tapa ahazia alal pani ahazia in vai ahom pat in kum som ni leni upa hi Jerusalem kum khat vai ahom hi anumin athalia ahi ama Israel kumpipa omri tanu ahi ahap in kote lampi tot atona ahap in kote mak papa ahi ziakin ahap in kote hi bangin topa mit mo in thil hoilo ahi hi ama ahap tapa Joram in Ramot Gilead Syria kumpipa Hazael avodona apang sam hi Syria ten Joram ana hi liam uhi Syria kumpipa Hazael ado na wa Syria ten Rama kumpipa Joram ana hi liam wa Jezreel kidam sak ding in akik non tahi ahap tapa Joram adam lo ziakin ama ave ding in Jezreel le Juda kumpipa Jehoram tapa Ahazia aho suk hi